Prije početka ovog videa samo bih vam htio naglasiti da smo počeli sa novim serijalom po imenu Gangster Life, u kojoj ćemo zapravo simulirati stvarni život nekakvog gangstera, znači od početka kada je on siromašan, te do samog vrha do kad ne postane glava neke velike mafije. Tako da obavezno pogledajte, snimili smo već 2 videa, tako da desno gore će vam biti prikazan prvi, znači video pod naziv, ili vam ga prva epizoda pod nazivom Novi početak. Obavezno podržite video lajkom, šerom, te se zapravo pretplatite na kanal. Ukoliko imate neke zanimljive ideje, slobodno napišite u komentar, budemo pogledali pa možda i neke uvrstimo u epizode. A mi krenimo u video. I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako baciti realistično kvarenje vozila za vaš 5M server. Znači ono što će vam biti potrebno je ovaj tu skript, znači Realistic Vehicle Failure. Ta skript vam zapravo omogućuje da na neki određen udarac u tipa stup ili neš se vaše vozilo pokvari. Znači idemo code i download pa ću reći malo detaljnije o tome. Dobit ćete skript u ovakav file, znači Realistic Vehicle Failure, uđete unutra i unutra ćete dobiti ovak neš. Prvo ćemo ući u config da vidimo šta imamo za konfigurirat, znači uvijek uđemo u config koji je svakoj skripti. Ovdje imamo znači nekakve damage multiplayere i tak neš, tako da ovdje vam piše za svako objašnjenje, da sad ja posebno ne objašnjavam. Jedno što ću vam reći je ovo limp mod, false. Znači to vam znači da kad je true, da zapravo engine ili vam ga motor neće do kraja umreti ili vam ga ugasit se, već će malo po malo raditi. Tako da kad to napravili, ja ću staviti samo false, znači da umre do kraja. Onda imate ovo display blips, znači to vam je za mehaničara, lokacija mehaničara na koju vi zapravo možete doći do te lokacije i na primjer doći ovako, znači do tog blipa na mapi, pišet će vam mehanik i napisat / repair i onda će vam zapravo popraviti vaš auto ono. Full, tako da stavit ćemo to false jer hoćemo disablati, znači disablat ćemo taj repair. Ovdje imamo multiplayere za različite kategorije vozila, tako da koliko će biti šansa da se pokvari. Ovo tu vam je tagano, tako da ne trebate dirat. Ovo vam je repair CFG, znači lokacija ako želite možete samo ovak maknuti, znači da se ne može na tim lokacijama popravljati vozilo pomoću komande repair. Onda imate fix message, znači ovdje možete prevačiti, znači kad vi napišete / repair, da vam izbaci you put the oil back, znači kao da ste popravili, a kao kad ne možete više pokvariti, onda you check the oil plug, it's still there, znači kad vam je već jako pokvaren, onda možete dobiti ove poruke. Tako da to ćete prevesti kakvi želite. Repair everyone whitelisted, znači to vam znači da svi mogu koristiti / repair komandu, znači vi se vozite i vama se na primjer pokvari vozilo i napišete repair i onda će vam tipa you put some oil and plug back in i onda će vam malo raditi još neko vrijeme. Mi ćemo to staviti false jer ne želimo zapravo da svi mogu, nego će moći samo oni ljudi koji će biti na repair whitelisti. Znači ovdje dodate hekseve ili IP-eve ili licence, tako da, ali vam preporučujem da stavite samo hex ID. I to vam je to. Kad smo to napravili idemo samo pogledati na brzinu client. Idemo client pogledat, ovdje imate znači display za blipove, to možete urediti kakvi želite. Da li dodati neku boju ili neš, to možete imati video i za to, znači kako napraviti bilo koje blipove. Tako da obavezno i to pogledajte ako niste. Ovo nećemo ništa dirati od funkcije, samo da pogledam, ovo još možete prevesti, your vehicle was too badly damaged, unable to repair. To, onda ovo možete prevesti da nemate permisije, onda you must be in vehicle to repair. Tako da imate i u klijentu nešto još za prevest. Ako želite baš da vam je skript ono full prevedena na naš jezik. I to vam je zapravo to, idemo mi ovako, idemo zatvoriti ovo, idemo desni klik preimenuj i izbrišemo master. Idemo enter, ubacit ćemo, znači idemo u test server, server data, resursi i unutra ćemo ovako, bam, ovako, brišemo master, znači brisali smo master. Kopirat ćemo samo ime, da se moramo pastati u server CFG. Te još što sam vam zaboravio reći, znači one blipove smo mi ostavili, znači blipove na mapi, start ovako. Ostavio sam ih čisto iz razloga da možemo testirati da li nam i to funkcionira, znači kad će nam se pokvariti dođemo do tam, jednostavno / repair i onda će nam sve funkcionirati.
Tako da idemo mi ovak, idemo mi naše ono staviti na true, idemo ipak staviti na true config.lua. Čisto zbog da vidimo se zbog orijentacije, vi možete staviti na false, tako da to mi je sve jedno. Mi idemo ovak display blips true, ovako, tako to bude zapravo tako. Kad smo to napravili idemo zapravo pokrenuti naš server da vidimo da li skripta funkcionira te na koji način će nam se pokvariti vozilo. Tako da idemo u 5M. I evo nas u 5M kao što možete vidjeti, evo ga ja sam sad u T20 vozilu, tako da na mapi možete odmah vidjeti da imamo znači blipove mehanik, 21 njih. Sa onim true or false u configu možete izmjenjivati, znači da li vam se vidi ili ne. Te imate zapravo pozicije tih repairova na mapi, možete to makivati i zapravo možete i funkciju u klijentu ako dovoljno ste iskusni. Tako da idemo mi ovako malo štetiti vozilo čisto da možemo repairat, znači evo ga imamo repair komandu, stavili smo da je whitelist, tako da nemamo premisije. Idemo sad malo, evo ga vidite već sam se zadimio, tako da ovako još malo, vidite da se dimi, već sporo je i ide. Evo ga, umre. Sad ćemo repair, you don't have permission, da, ali sad ćemo mi ovak ići na, evo nas znači nazad u config.lua od skripte, stavit ćemo sad da je repair komanda omogućena svima, znači stavit ćemo ovo everyone whitelisted true, čisto da mogu ja koristiti, testirati tamo kod blipova i to kad smo napravili idemo nazad u igru. Evo nas nazad u 5M, ja sam si spawnao ovak novi T20, čisto da mogu doći do ove lokacije. Evo ga malo sam se već rasipao, tako da sad ćemo testirati da li funkcionira. Opet ovako malo ga rastepemo, bam bam bam, zabušimo, tako. Sad bi trebao umrijeti auto, doslovno. Evo ga, već ne može se voziti, to se već usporava, tako da evo sad nećemo biti tu na markeru, idem samo ovak repair, i evo ga, you don't have, moramo restartati skriptu, samo sekunda, realistic, evo ga, znači restartali smo skriptu, idemo repair, i you repair the oil tab, znači sad vam da zapravo malo gasa, kojih minutu vam još daje vožnje, i dođemo zapravo do ovdje i napišemo repair, i evo ga, da mechanic repaired your car, znači kad imate to može vam na tim blipovima zapravo potpuno popraviti vozilo. To možete naravno uključiti i isključiti kako želite, pokazali smo u videu, tako da to je bilo to od ovoga videa. Ukoliko ste uživali obvezno stavite like, share i subscribe. Pogledajte, počeli smo sa novim serijalom, tako da podržite ga lajkom. Link će vam biti sad negdje gore, desno gore, tako da podržite ga lajkom, shareom i naravno pretplatite se na kanal ukoliko još niste. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!